Naimbag nga oras sa kaprobinsyaan. Idanon mi kada kayo, dagiti napapatagadamdamag, manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy, ti baro at timak iti Kapitolyo News Program. Agtultuloy nga mauawat iti pamadayaw, kan mangipapay iti inspirasyon karig iti babae, uray karig iti netizens, ti panangipaay ni Governor Rafael Veronica Ortega David, iti menstruation privilege karig iti babaeng empleyado iti Provincial Government of La Union. Itila ang nabiit, linaon dagiti damag, kan napagsasaritan iti social media, ti panagpirma ni Gov. Rafi, iti Executive Order No. 25, amang pangpanggap, amang ipaay iti duwang aldaw tunggal bulan, a work from home arrangement, karag iti babaeng empleyado iti Kapitolyo. Kasolusyon, iti mapaspasaranda arigat tunggal dumteng iti period days dagitoy. May isa daytoy, karag iti makaygapotap no maminsan manen nga garamit iti pakasaritan iti probinsya iti La Union. Kas kaunaan na probinsya dito'y Pagilian, anang implementara iti menstrual privilege, karag iti babaeng empleyado iti probinsya la gobyerno. Para iti empleyado kas kini Jerry Mel, dakkel at tulong kan ginawa kanya na, ti baro a polisiya, nang runa ta saan daytoy a komportable iti trabaho no nakaritnan iti disminoria. The greatest benefit that this menstrual privilege has provided us is the comfort that is not often given to us at the workplace, since as women, we are expected to work at our most efficient conditions, especially when we are bleeding. So I think this is really a progressive step towards the promotion of our welfare and our well-being po. Dinayaw, ken tinagiragsakmet dagiti empleyado uray dagiti residente iti La Union. Ti panagipatag iti PGLU ken ni Gov. Rafi, iti pagsayaatan ken karbanganda. As a woman po kasi, very ideal po siya. As the first LGU po, parang nakakagaan din po ng loob kasi hindi na ho kami nahihirapan habang nagtatrabaho, hindi po nako-compromise yung health namin. Every time kasi na magkaka-menstrual period, it's very hard for me. Lagi po ako nagsisick leave. So, I'm very grateful po kay Governor Rafi for coming up with this kasi po magiging mas easier po for me, especially at my age. Itila ang Biyernes, impaulugan iti Office of the Provincial Administrator, Human Resource Management Unit iti PGLU, dagiti guidelines iti panag-avail dagiti empleyado iti menstrual privilege. Sigun kini Human Resource Management Unit Supervising Administrative Officer Zeni Aspiras, masapol nga gisumite dagiti empleyado iti menstrual privilege application form, sakbay nga work from home dagitoy. As far as practicable, ang mga kababaihang empleyado ay dapat pag-file ng menstruation privilege 5 araw bago sila magkaroon. Dito sa form na ito makikita yung mga task or mga gawain na kailangan nilang gawin sa kanilang bahay. Pagbalik nila mula sa kanilang work from home, dapat na isubmit nila agad-agad yung output. Dahil kung hindi nila sinubmit ito agad-agad, ito ay magiging basihan para ma-disapprove yung mga susunod na application nila sa mga susunod na buwan. Kas kaunaan na babae ang gobernador iti La Union, may sala ang iti menstrual privilege kariti inisyatibo ni Gov. Rafi kabayat ang iti termino na amang sumsumbat kariti kasapulan dagiti empleyado. As the first woman governor of La Union, isa po ito sa ating hakbang to strengthen women empowerment and promote equitable policies. Dahil ramdam ko po ang nararanasan ng ating mga babaeng empleyado tuwing period days nila bilang isa rin po akong babae. At talaga naman pong nakakaapekto po ito sa aming pagiging produktibo sa trabaho. Handog ko po ito sa ating mga babaeng empleyado upang maibsan naman yung pain at discomfort na nararamdaman nila, and happy po tayo na natupad na po ito. Itintultuloy pa nagabanse iti La Union probinsya nihan. Sigsiguraduan mat iti PGLU ngay dadaluan ni Gov. Rafi, tagtultuloy pa nagdangagda karag iti kasapulan dagiti empleyado ken iti kaprobinsyaan. Tapno may patungpal dagiti napapataga programa amang iturong iti dalan iti panakaragpat iti naduras sa La Union ken iti sirmata nagbalin a heart of agritourism in Northern Luzon by 2025. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy, tigayem kan kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro ati iti Kapitolyo News Program.